Pynhiar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Uhe asai pa nakapersai berok kuwe. Elon Musk ubadairu parlok ubajantam jong President Donald Trump. Hagapor bu Trump ya khonyek election president. Mentau peni bor kala ya Trump dak baseng sendon dak seng san persai kebathamai keblatip kum American Party. Uma sudah ubru berus patam hakapersai. Barulah the pisaru dak bentau Trump. Hagapor bu Trump ya khon persya. Jika Kamala Harris hak election president jangkri Amerika Henry mentaklami kejinga pihak jimut hapring jong baru Trump namar kejing mam skotenat jika company hakam Trump. Kibabon kinang Amerika gila keliru na emas hatu lo dan jimut neem banyak konyik election president haus nam arajar arpupra umas uang boon sedang banyak konno la syams nam u arajar arpun real hak midterm election. Umas ulo ang bikinang Amerika kila kwa banyo light load no niki atli ki senghe Amerika kebemut ke Democrat bat ke Republican. Elon sudang syue no syan ni kam ke ubat haga sorka jong Trump kata haga Department of Government Efficiency berhadin bola no ai kam utra mula berngem bat outload ya berok ke subsidi jong umas berula berngem ru ben be no yu na Amerika. Umas ula berngem buun pelut tingkah na kabenta ka parti ke bethamai berunda penut kambon hiru ban pendrem ye gitu ke bekerjaan ye ke bil ke botram ulawan ra ke belatip kum ke one big beautiful bill. Hey, up! Ruko, Shwaba finshet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya par kamaryang rukan kta syo.